Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa insyaallah subhanahu wa ta'ala supatan natuin pagpangadji natu sin al-usulus tsalatsa. Biaun insyaallah mari kita pamasailus tsalatsa sin lima bay yaun nakawatay masail arba'ah. Amo na no? Al-ilm, us, al-amalu bihi, wad-da'watu ilayhi, was-sabru 'ala al-'adha fihi. Amo na ilmu, nakawatay na ilmu, ang pagtakoy masail arba'ah, ilmu, pagtudot ilmu, pagda'wa, paghinang, panganggaw ta ilmu, pagda'wa, pagpasampay sin ilmu, iwansin, ikaupat, pagsabar doon pagpasampay sin ilmu. Biyaon kaunta inikarwah amunain masailus thalatha tu masa'allah. Taib law sin muallif rahimahullah sinda kitab mana daw kitab fadal اقرأ. تفضل يا مصباح. Ada sek mukadimah sek. Mukadimah Abu Basar. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحده الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Longsin muallif rahimahullah, i'lam rahimakallah annahu yajib ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna. Muallif rahimahullah tiag naan niya in hikarwah amuin lambang sin matan ini sin pagdoa katu taniyo mga murid. Law ni'alam rahimakallah, ingata ya kau kiulungan kau sin Allah. Kita muna in Syekh Muhammad Abdul Wahab landu in ulung niya kato mga murid
Sabab tiap-tiap siya kita mo tiap-tiap siya long ta tumagna sinuno para kala amo ni sulat sa kitab in ipamong niya panagnaan ingat kau ya kau kiulungan sin Allah tanda in Syekh rahimahullah lando in ulung niya kato taniyo iwan lando in kasi iwan lasan niya pa mga murid na ngaji sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hindi hari pa amoy masabot ta in ikaru alambang sin kitab ini sabuton ta panagnaan in parakala tauhid kuni panganan tauhid in tauhid lugatan amuna in masdar sin wahada yuwahidu tauhidan imana tinia paghambuok pagtunggal ama ni makna sin tauhid arapun hasara makna sin tauhid ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi min ar-rububiyyah wal uluhiyyah wal asma' was sifat makna sin tauhid artinya tunggalun min Allah subhanahu wa ta'ala haulun para kala atungod sin rububiyyah iban sin uluhiyah iban asma kanganganan sin Allah iban kasifat-sifatannya amo ating panganan tauhid mga sara salta in tauhid nabagi siya magtu in palagnaan bagian sin tauhid amo na in tauhidur rububiyyah in tauhid rububiyyah amo na itong galon min Allah subhanahu wa ta'ala hatungod sin kakahinang sin Tuhan na Rabbul Alamin tungod sin kakahinang niya tunggalum min Allah Ta'ala tungod sin kakahinang niya biya sinuno tunggalum min Allah Ta'ala pag-imanan in siya in nagpapanjari siya in tag-amulahi tuway tunggalum min Allah Ta'ala para kalaid isa-isa niya ra way roon lugaing siya in magbuhi siya in magpapatay siya in magririjiki suway tutunggalun mo pag-imanan wayro na dukay ikaruwa tauhidul uluhiyah maksud at ini tunggal min Allah subhanahu wa ta'ala pag-ibadatan at ini abang ko sumambahaya suway in maksud mo Allah bang ko mamuasa in maksud mo in karna angkan ko namuasa Allah subhanahu wa ta'ala at ingkatan sin ibadat suway hitukbal patwa na Rabbul Alamin. Nah, ikatu amo inginisan si tauhid, tauhidul asma was sifat. Amo na intunggalon min Allah subhanahu wa ta'ala sin amo in kanganganan amo in sifat niya pabaran niya. Siwuda kiyabaita sin Allah ta'ala Quran atau kan kiyabaita sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hasunna niya hati niya suwaita isbatun intuan na Rabbul Alamin suwayna tu isbatun bang unuin isbat sin Allah Ta'ala ding ha mga kanganganan niya atau akan ding ha mga kasifat-sifatan niya amuin beita niya Quran iban napihan uno naman iniyapihan sin Allah subhanahu wa ta'ala ding ha mga kanganganan iwan kasifat-sifatan amuin niyapihan si Tuhan problem mi ghair tahrif wa wayrun pagganti wa wayrun ta'til wa mi ghair takyif wala tamthil hadirin kaupuan atong sin asma wa sifat bangun kiyabaita sin Allah Ta'ala iwan rasul niya sallallahu alaihi wasallam ha Quran ibana hadith ding hamakan nganan iban ding hamaka sifat-sifat na mo sajad tuin isbatun ta iban na mo sajad tuin kahagarun ta nabangoy roon na kiyabaita hati niya di na kita jay kumahan di na kita menjadi mag-isbat na ingkangan-nganan sin Allah Ta'ala al-asma'u was-sifatu tawqifiyah ano yung makna ito? Al-asma'u was-sifatu tawqifiyah ingkangan-nganan sin Tuhan na Rabbul Alamin iwan kasifat-sifatan niya tawqifiyah ano yung makna sin tawqifiyah hati niya amo sa
imala sin tawqifiyah bang uno in kiyabayta Quran iban bang uno in kiyabayta sin sunnah sin hadith amat imala sin tawqifiyah in kaharun ta ring makangan sin Allah iban ding hama kasifat-sifatan sin Tuhan atau Rabbul Alamin amura in kiyabayta sin Quran iban amura in kiyabayta sin hadith bang wairu unna kiyabayta sin dua ini di na kita menjadi kumahakan. Taib. Biasinono ngan sinallahu taala aziz. Ngan sinallahu taala rahim, rauf, muhaimin. Inyari dengan makangan nganan sinallah beita sintuan atu Rabbul Alamin Al-Quran. Taib. Ninya tu ding hama suway na tu isbatun. Demikian ding hama ngabeita sinallahu taala kasifat-sifatan. Ding hama ngabeita sinallahu taala kasifat-sifatan. Mataud sifat sinallahu subhanahu wa taala beita ni Al-Quran. Ding hama nga amuin sifat amuin siat toto yaitu siananin bawa atas aras. Baik, dengan mga sifat sinallahu subhanahu wa ta'ala demikian insia hatinya amuin magbaba magnaw anya tu kaya baita sallallahu alaihi wasallam hadith matawud mga kasifat-sifatan sinallahu ta'ala piyag baita niya lawsid Quran iwan sin sunnah demikian in mga sifat yan tu suway na tu isbatun kahakarun demikian aun daysab niya piyan sinallahu ta'ala dengan mga sifat sintuan Rabbul Alamin niya piyan sinallahu ta'ala dengan mga sifat niya artinya amuin inallahu ta'ala nagnafi siya dengan mga sifat ini biasino no amuin pagkaroon long sinallahu ta'ala ta'khudhu sinatun wala naum atin Allah ta'ala di siya pagkaroon di siya magtug okay na na mga sifat yan to suway na to di kahakaroon suway na to hinapi atin Allah ta'ala suway na to napihan into na to Rabbul Alamin di magtug di pagkaroon na amoy tuin kahawpuan sin atin niya amoy tin panganan tauhid atin tauhid amo na itunggalon tin Allah Ta'ala pag-ibadatan doon na pagkarububiyya niya pagkauluhiyya niya iban doon na kakanganan niya iban kasifat-sifatan niya tayo impanagnaan al-ula impanagnaan din ha tu mas'ala amunain annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilayna rasula faman ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala an-nar wad dalil qawluhu ta'ala inna arsalna ilaykum rasulan shahidan 'alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu ar-rasula fa akhadnahu akdha wabila. Taib in palagnaan mas'alah amunain suway kita magtauhid tunggalun tayo Allah Ta'ala ka akarububiyya niya iban tunggalun tayo Allah Ta'ala doon nakanganganan niya yung kasifat-sifatan niya sabab mayta sabab na Allah Ta'ala siya yung mapatut pag-ibadatan hanggang along sin muallif anna Allah khalaqana wa razaqana in panagna aningaton na to amuin damikyan suway na to hanggaw taan hatu amuin masaalay ni ingaton tin Allah Ta'ala siya in magririjiki siya in nagpapanjari iwan wayro kita piasaran sinto na to Rabbul Alamin bal arsala ilayna rasula piarahan kita ka rasulan kunin sabab may kita piarahan sinallahu ta'ala ka rasulan
karasulan supaya manghindu ikatu sin agama na to. Hati niya di kita makapamailu bang kita siksaon sin Allah Ta'ala. Sabab may taong kita hujjah, aw kita dalil. Sabab ni Rasul SAW piarasin Allah Ta'ala marikatu. Iban sing kanabihan na supaya supaya may nang hujjah, may nang dalil kato at inawayrong kita pesaran. Hangkan nagpara siya karasulan, hisyusiyo, faman ata'ahu dakhal jannah. Hisyusiyo nagtaat parasul yaun piarasin Allah Ta'ala, makasud siya pasulga. Waman asahu dakhal nar. Hisyusiyo, inwayroon nagtaat parasul amin piarasin Allah, nagmaksiyat siya, siyulang ni Rasul, dakhalan na. Makasud siya narka. Kita muna. Nasabab yan, wayroon, di kita makaligwan. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, kan, in maksud, may tapiaray Rasul, atau may tapiara, nagparain Allah ta'ala, karasulan marikato. In maksud, duara. Iqamatul hujjah 'ala al-khalq, amuin hangkan kita perahan karasulan supaya aun hujjah, aun dalil sining kita di kita makaligwat, di kita makaiyan. Ya Allah, hangkan kami way nagkapag-ibadat kayo mo. Hasabab sindi na mo kay ngatanin agama. Hasabab di na mo kay ngatanin Islam. Dari na kita makaligwat bihat do sa beita aun karasulan. Nang Hindu isinagama. Hangkan nagparain Allah Ta'ala karasulan sabab si para kalet. Supaya kita di makaligwat. Ikarwa ding mga sabab meita nagparain Allah Ta'ala karasulan sabab sinulong kato. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Muhammad, wayroon kami nagparakay mo madto kalila ulit sabab buat malingkan ulong namo pa mga tao biya kato. In kita nyo kata na lamod kita rin nga mga alamin. Kita mo na amuyatin sabab al-ghaya mayta kita perahan karasulan, iqamatul hujjah 'ala an-nas wa ar-rahmah. Nah, wal mas'alatu tsaniyah, ikarwa mas'alah isbatul uluhiyyah lillah. Ini karwa mas'alah ikarwa mas'alah na'am langsin muallif rahimahullah ats-tsaniyah anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Wad dalil qauluhu ta'ala wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Taib. Hikarwa mas'alah dengha amuin syabut sin mu'alif rahimahullah amunain isbatun ta'in pagka uluhiyah sin Allah Ta'ala. Artinya isbatun ta'in Allah Ta'ala siya rin mapatut pag-ibadatan. Hanggang long si mu'alif anna Allah la yarda an yushrak ma'ahu ahad fi ibadati. In Allah Ta'ala di siya mabaya aun limbang niya pag-ibadatan duwai. At ini di mabayin Allah Ta'ala in manusia lumawag dugaing Tuhan pag-ibadatan. Di magridain Allah Ta'ala. Simuda in Tuhan yan amoy nila kung limbang pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat ding hama malaikat sin Allah atau nabi ding hama kanabihan sin Allah Ta'ala atau rasul ding hama karasulan. In Allah Ta'ala di magrida
limbangan siya si mga piyapanjarian tu, si mga makhluk itu. Ilallah Ta'ala gawaan niya siya sadyain pag-ibadatan. Kita muna. Ang kanlong sinallah wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Imana si masajid na hindi atas tu perkala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sawunna itu in ka masjid radjan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ayaw kamu du'a maru aing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib in masjid nasabut ayat ini atas tu perkala. Lalu sekian ulama maksud si masjid al-masajidu al-mabniyatu allati buniyat hatta yu'badallahu fiha. Dengan mga makna si masjid, amun ka masjid biasa para masjid pag dauran tay ini. Biasin masjid amun pag pengajian tay ini. Amo ti maksud dengan maksud. Ikarwa ka maksudan sin masajid artinya a'dha'is sujud. Amun hanggaw ta tay ini ipagsujud ta Allah Subhanahu wa taala. Labik yan dengan mga maksud sin masajid ayat ini. Hikatu makna niya al-ard amulin lupa. Sa intu ini makna si masajid ayat sin Allah Ta'ala wa annal masajid lillah siwudah. Tumup na sila katan. Sabab may ita in masjid amun biasin pengajian ta ini iban sinanggaw ta baran iban sin lupa ini Allah Subhanahu wa taala katan. Di ini manjari inangon ta usalun ta pagsyirikan. Di bagita mawaya magsyirik lumag kita lupa amoy bukon piag tagdapuan si Allah Subhanahu wa taala. Makahus ba kita? Wayro makahus. Ingkatan sin kikitata, ingkatan sin kira naman ta, ingkatan sin kya ulinan ta, ingkatan sin kya hamutan ta, ingkatan sin kira naman ta nyari katan. Piag tatagdapuhan sin Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala katan. Wayroon dugaing makayan kakulong ni nyari ini. Why? Ingkatan ini kan siyo Allah. Nah sebab yan in lawsin Allah Ta'ala fala tad'u lillahi fala tad'u ma Allahi ahada in ahada rini nakiratun fi siyaqin nahi. Ang babangkaw makalag kalima nakiratun fi siyaqin nahi artinya aun doon paglang ubos in ilyang yaon nakira siya dua baris niya nakira fata'ummu kulla ahadin at ini menunjuki katan sin uno di manjari sumbah di na to manjari pagsirikan siwo da sambatan ta in uno in yaon ding hama kanabihan inangon mo amoy pagsirikan nabi atau kan rasul atau kan malaikat dia tu manjari bangin tu ini di manjari pagsirikan di manjari sumbahun di manjari pangayu-ngayuan maruhay ni Allah Subhanahu wa taala fadlan biadiin na baha in bukun rasul biadiin na ba in tao amoy biakato normal tao bidin na ba in mga amuin kaibalan pagsusumba si manusia bihaw bangin rasul malaikat iwan sing kanabihan di manjari pagsirikan di manjari amuin pangayong-ayuan marukay na Allah Subhanahu wa taala bidin na ba induka igpiya panjari ampay nabi ding mga sasuok-suok pa Allah Subhanahu wa taala rasul damikyan labi luwan ng malaikat ding mga sasuok-suok pa Allah Subhanahu wa taala. Di sila man diri pagsirikan bidiin na baha bang taurugaing na bukod nabi bukod rasul bukod na malaikat. Nah al-mas'alatu thalitha ini katu masalah amun syabut si mu'alif rahimahullah anna
man ata'a ar-rasulah wa wahhada Allah la yajuz lahu muwalatu man hadda Allah wa rasul walau kana aqrab qaribin wad dalil qawluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Baik. Mas'alah thalitha amin sebut si muallif rahimahullah hisiu-siu in nagtaat para rasul iban tiunggal nin Allah Ta'ala pag-ibadatan isay-sara sintuan Allah isay-sara sintuan ato Rabbul Alamin in pag-ibadatan niya taib la yajuz lahu muwalatu man haddallah hisiu-siu in nagtaat para rasul serta nagtutuhan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala di siya manjari maguno di siya manjari lumasah pa mga tao amuin kuntarasin Allah Subhanahu wa Ta'ala pa mga tao kuntarasin Allah iban rasul niya bisan pa yung tao yan ding ha mga sasuk-suk to na kayo isin kuntarasin Allah Ta'ala iban rasul mga kufar bisan pa yung tao yan sasuk-suk na kayo di ko man dyan lumasa kanila maksud suway ko ni makad-makad kanila bukod sa blong ta maksud di lumasa tiniya mahukaw na ko kanila amuin long tamang muka kitaan magtuloy mo suntok ko ng tao wala bukod biyati maksud at tiniya lumasa ko kanila biyasin paglasa mo patay mangud mo muslim di man jiribihan harapon magsaupa mahina mo at ayama mo kafir na wajib na ko magtaat kaniya ayaw dyan ko daakon maginang maasiyat atau maginang sulang kasarasin Allah Subhanahu wa Ta'ala harapon yung pagtaat kani masi-masi yung panglagoy kani masi-masi yung pag amuin yung kapatut niya masi-masi harapon yung maksud tarin di amuin lasahun mo siya biasin lasa mo patay mangod muslim amoy sambil kumahagad na ko sambil pagsirik di man jari biat nah at ini kaupuan si mas'ala salisa ini amuna suway wajib ang muslim in lumayo siya ding kasirikan iwan lumayo siya ding tao magsisirik naim al-bara'atu min asyirik in paglayo dengan pagsyirik atas tu para kaala in paglayo syirik pila tu para kaala in palagnaan antakun bil qalb layuan mo in pagsyirik biyadin ang pangatayan mo biyadin to kaki at iniya lumayo ko pagsyirik doon usalo may pangatayan mo bedin suway ko mahukaw ang mga kufar mahukaw ko kuntarasin Allah Ta'ala mahukaw ko kakahinang nila ihtifalat nila paglagulag biasa mga amuin bago yaon nag-Christmas sila suway ko mahukaw para kalayat to suway ko mahukaw kakahinang nila ding mga kakahinang syirik iwan kakahinang langgal sara suway ko mahukaw para kalayat to suway mo kahukawan yung kakahinang nila ikaruwa ding mga amuin paglayo din nga mga paglayo syirik
layuan ten syirik lawai dengan hadila. In umiyang kita kanila inni bara'um mimma ta'budun. In aku waya kulamu da parakala niyo yan. So beto. In aku waya kulamu da parakala niyo dengan mga pagsumba niyo yan, pag ibadat niyo patuhan niyo waya kulamud. In kamu yan himinang kamu sin kakahinang bukod marayaw. Ini katu bil jawarih layuan ta in kakahinang syirik laway ding hanggaw takbaran. Biar itu kaki. Suway kau di maga da kakahinang nila dengan kakahinang nila bid'ah dengan kakahinang nila kufur dengan kakahinang nila syirik. Di kau menjadi lumamud-lamud kaya pag New Year nila, pag Christmas nila, pag birthday nila, pag kakahinang nila kumaraw. Suway man to nila muran. Bihad to in panglayuy dengan kakahinang syirik atau kakahinang si mga musyrikun atau kakahinang si mga kufar. Suway siya iaagaran si pangatayan amin humukaw ko kakahinang nila damikian suway iaagaran sindila inikaw ini wayroon paglamod-lamod na parakala nila ito bait amad to ini katu suway mo ada ikatu laway ding kakahinang. Suway kau di lumamud kanila. Suway kau di lumamud kanila. Kakahinang nila to. At ilabatan ayaw mo tauri, ayaw ko lumamud na parakala nila. Nasabab yan in tu mas'ala syabut takain ay kahupuan niya amuin hikarwa lambang dengan usulus salasa, kitab usulus salasa ini. Amunain al-mas'alatul ula in pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala harububiyah iman asma' wa sifat. Ini karuwa mas'ala tauhidul uluhiyah. Allah ta'ala mapatut da pag-ibadatan. Ikatu al-bara'atu minasyirik wa ahlihi. In lumayo ko kakainang syirik iwan na tao magsisyirik. Nah. So amoyad tuin kahupuan si sabot takaina. Demikian mga milyasin Allah subhanahu wa ta'ala ikatulang bang si kitab tauhid ahamiyatu dirasit tauhid. So kuma kita rin pangaso ulo in kahalgaan si pagpangad di tauhid. Ulo in kahalgaan atau biadin atau ulo in kahalgaan ulo in kahalgaan si pagpangad di tauhid. Ulo in tauhid ini biara sing keimanan unin tauhid biar si keimanan para kala biar sin fiqh biar sin nahwu biar sin mga kibanan kitab pengajian. Nah sabab yan law sin muallif rahimahullah i'lam arsyadaka Allah li ta'atih anna al-hanafiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. طيب dan di damik jadi katulang bang sing kitab tauhid menjadi kita mga suwedi ulo ikahalgaan si kitab ini atau sing pagpangaji tauhid. Nah demikian na ikatulang bang ini tiag naan balik sin al-muallif rahimahullah sin pagdoa i'lam arsyadakallah li ta'ati long niya ingatah ya kau pianduan kau sin Tuhan sin ya kau pianduan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala pagtaatkan niya kita mo lasa ulung kasih sin muallif rahimahullah katu dakwahan kita doaan kita pamarayaw
Ingat kolong dia, ya kau pian duan sinallahu ta'ala pagtaatkan niya. Kita mula. Annal hanifiyatah, ingata, in hanifiyah millata Ibrahim. Amulain agama Ibrahim. In hanifiyah amulain agama Ibrahim. Nawin agama Ibrahim. Uin agama Ibrahim. Uin agama Islam. Amulin tauhid, amulin ikhlas. Hangkan mi'nahan sin Syekh rahimahullah, Syekh hafizahullah, in hanifiyah lawniya hiyal millatul ma'ila an syirk al-muqbila ila Allah ila al-ikhlas wa tauhid wal iman. Makna sin hanifiyah amuin agama Ibrahim, in hanifiyah amuin agama Ibrahim, amuin ikhlas. Makna niya al-millah al-ma'ila an syirk al-muqbila ila tauhid wal ikhlas. Makna sin hanifiyah amuna in agama amuin ma'ilan syirk, timain kiring dengan syirik, al-muqbila ila al-ikhlas wa tauhid. Saya tak yaun saya hima harap haka ikhlas iwan tauhid. Ikahupuan niya in hanifiyah amulin agama Islam. In hanifiyah amulin agama Islam. Sabab bin agama Islam nang dara kaya pag tauhid nagalang ya kauno apag syirik. Nah, demikian in agama Ibrahim alaihi salam amunin daakun kita mag-ikhlas pa Allah Ta'ala, iwan daakun kita mag-tauhid pa Rabbul Alamin. Hanggan in Allah Ta'ala dia akning kataan manusia mag-tauhid kaniya. Sa tabitaan kita hangkan kita pia panjari uni maksud makibalat mag-tauhid, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia kita sinallahu ta'ala mag-ibadat, wala ako nagpapanjari sinjiri iban si manusia wat malingkat mag-tauhid. Kita muna iban isa lagu-lagu dia akan kato sinallahu ta'ala amulain pag-tauhid, amunin pagtunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala pag-ibadatan. Demikian isa lagu-lagu liang kato sinallahu ta'ala amulain impag syirik amunain sa lagu-lagu liangan kato sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kita muna impag tauhid sa lagu-lagu liakan kato sinallah, demikian impag syirik sa lagu-lagu kato liangan sinallahu Rabbul Alamin. Taib. Kalau rini na sadya, okay kamu? Taib. InsyaAllah ikaw pat lambang amunan usulus salasa insyaallah ta'ala pengajian natu usbu' al-qadim biidnillah. Wa naqtabi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البراءة من الشرك وأهله تكون بثلاث أمور. أولا بالقلب وباللسان وبالجوارح.